So I'm going to stay here till the end, till we have a huge archaeological park with the millions of tourists coming here, and with the revised theory about the pyramids in the world science, with the millions of tourists coming here. Ja sam ovdje došao kao vodič, ovdje mi je kuća i ovo sam vodič od prvog dana kako se počelo kopati. I ovo sam proveo iz Amerike, Kanade, Novog Zelanda, iz Amerike, iz Australije. Nema države koja nije došla da vidi ove iskope. They are carving a natural hill into what superficially looks like the shape of a pyramid, and they're doing this in the 21st century. On the top of the Pyramid of the Moon, the process of modern pyramid making is clearly visible. They simply make them look like man-made structures. And however you look at this, they really are man-made. What they're doing is not excavating, but they're actually carving the hills to look like pyramids. Oni svi viču da je dobro i da to piramide i sve to, ali hoće novca. Sad je samo u pitanju novac. A Temir Osmanagić nema novca, dao je sve od sebe. Ja mislim sad došlo je do toga. Sve si pare izgubio, šta ćeš sada rode, nisu moje ni bile, reče brat pa ode. Opština i kanton i kao država, ovo najveće piramide i najstarije piramide na kugli zemaljskoj, kako su dolazili stručnjaci iz 55 zemalja, doktore nauka, oni su došli i potvrdili da su to piramide i da je to stvarno to. Ali međutim, nije niko zainteresovan ni od države, ni od opštine, ni od kantona, ni od koga. Jedino Temir Osmanagić, ja ne znam kako on može da izdrži ovo. Stvarno, ja mu ne bi bio u koži. Ne bih bila ti u koži, pa zar na moje oči, ne znam kako nije te blan.